Mak naon? Oh, aduh. Neng Winda euy. Jalan kaki aduh, mah. Alhamdulillah. Ya ngopi-ngopi we ya mah. Ayo dah bawa minumannya biar teh. Aduh. Enakeun sahabat. Aduh. Apa kabar? Baik. Good. Good. Tuh enak di sini ngopi-ngopi ya sahabat. Suasana di rumah Winda enak kali, dingin. Ini udah maghrib. Ini ibu bapaknya nongkrong-nongkrong di warung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat titisan petualangan alam. Saya masih bersama warga negara India ya. Jadi kita mau jalan-jalan hiking ke rumahnya Neng Winda. Kita silaturahmi aja sahabat, bukan apa-apa. Dia pengen ikut jalan-jalan ke alam hijau-hijau ya sahabat. Oke, kita go ke rumahnya Neng Winda bersama orang India. Ini suasananya sore ya, udah 5:30 lebih. Jadi kita mau ngopi-ngopi sahabat di tempatnya Neng Winda. Karena Neng Winda itu enak ya, terpencil rumahnya, jadi cocok buat niis-niis, ngadem, ngopi, ataupun ngobrol-ngobrol. Ini lumayan agak jauh ini ke rumahnya Neng Winda ya sahabat. Jadi kalau ada subscribe kok ada apa nih? Orang Dubai main ke rumahnya Neng Winda. Enggak, kita cuma nongkrong aja. Dia pengen seru aja ikut ngonten, lihat ini ya, alam gitu, pesawahan. Itu aja sahabat. Ada tujuan yang lain. Jauh kita jalan kaki sahabat. Jauh dia lihat-lihat ya, sana kemari ini. Enak mungkin lihat pemandangannya begitu luas ya sahabat. Kita jalan-jalan sore sambil olahraga sahabat ya. Long walk. Yes, no problem. No problem. No problem. Yes. Long walk, same. Kerala. India, same. Wah, same. Sama-sama. Sama-sama. Kita sambil senang mungkin dia ya sahabat. Sambil olahraga ini, jalan kaki, mapai pesawahan. Aduh. Yes, Winda. Wah, ini sahabat ya. Kayaknya udah mau maghrib. Winda. Mari. Nah, sebentar lagi nyampe. Nah, itu rumahnya Winda, terpencil. Saya mau pindah house. In the house? Okay. House pindah. Good. Good. Sebentar lagi. Only in the Upama? No? No.
Iya, sahabat tengah arti bahasa Inggris. Kaminya kurang belajar tadinya sahabat. Enak ya pegunungan rumahnya. Halo Winda. Winda apa kabar? How are you Winda? Winda's house. Coming to Winda's house. House. Going to Winda's house. Going to. Okay. Oke. We just arriving to Winda's house. Oke sahabat, kita ngopi-ngopi di rumah Neng Winda. What's up is the leader, boss, Leader, captain, kapten, captain Asap. leader. Asap. Awas, licin mister. He's taller than you. Aduh, kita sambut dog. Waduh, sambut dog. Aduh. Kena. Nah, eta mak naon? Oh, aduh. Neng Winda euy. Jalan kaki aduh, alhamdulillah. Ya ngopi-ngopi we ya mah. Ayo dah bawa minumannya biar teh. Aduh. Enakeun sahabat. How are you? Apa kabar? Good. Good. Gue enak di sini ngopi-ngopi ya sahabat. How are you? Windanya lagi duduk-duduk, ini suasana sore ya. Sister. Yes. Adik Winda. Kita ngobrol-ngobrol ya di warungnya Neng Winda ini. Dengan ngopi, suasana ini pada maghrib. Enak ngobrol-ngobrol. Adem. Oh iya ya. Ini adalah tempat yang sangat indah. Oh tempat sangat indah. Sana. Negara saya. Ditranslate ngomongnya translate teh. Sak kita bisa erek nanya naon-naon. Ini adalah tempat yang sangat indah. Oh, Sama seperti negara saya. Sama seperti India. Sarwa You ini. also good. Good. Cianjur good ya Win? Cianjur good. Very beautiful. Beautiful Cianjur. Tuh ngomong bahasa Inggris. Kebiasaan bahasa Arab. Sih ngomong. Aduh, Winda. Winda naon apalan tuh I love you. Apa? Oh. Father. Okay. Mama. Father Winda. Kurang. Aduh. Winda nggak kemana-mana hari ini? Enggak. Ini aja ya. Enggak enak badan. Kadang-kadang. Dog. Baringung ya Pak, ngobrol lagi ya Pak ya. Ngobrol lagi baringung. Belajar dulu. Cuma bahasa Inggris, India dua. Tuh. Indian Inggris. Belajar dulu. Bisa teteh mah. Tah, teh bisa bahasa Inggris teh? Moro-moro. Lah teh. Morning jerawat. Good morning. I love you. Apalagi I love you apalagi? I love you, I hate you. Apa teh eta we? Ngomong Arab dia ya. Mun Arab mah nya Sukron. Sukron kois. Kieu we sahabat, da teu apal bahasa mah bareng ngobrol ge. Sudah nu parireun nya sahabat. Suasana malam. Ibu mah meren pernah ke Saudi meren ibunya? Entunya. Oh si teteh. Winda, kamu punya berapa saudara perempuan dan laki-laki? Oh sabar ada. Perempuan mah 2. Nya
Girl, girl two, boy, Laki satu. boy One. one, Boy 1, girl two, 2. Oh, total 4. four, four three. Yes. Oh yes, four. Okay. She sister, she grow. Grow. Yeah, grow, kakak, Kakak. kakak, Married. married. Nikah. Merit, Hmm. udah nikah, udah. Saya tuh minum-minum indah itu. Dia teh mau meser di warung dah tuh nyata duduk dadak gitu. Nya karena dia rausan aya manis we. Manis lah. Winda sudah menikah. Nah. No. 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 Hmm. Sekolah. Tapi lamun iya mah lamun sering interaksi kan pasti bisa bahasa Inggrisnya bisa. Sering gini aja. Winda is Apakah kamu sudah belajar? Yes. yeah. 5, 10. Oh. 8, 10. Ya. 10. Diploma. SMA. Geus keluar gitu SMA gitu nya. Ke sekolah. Onte. Heeh. Udah keluar sekolah. Oh, diploma teh mah sarjana meunya. Aduh. Hingga apa yang kamu pelajari? Jadi tak akurat kadang-kadang translate teh. Jadi teu sesuai. Kadang-kadang translate oge gitu. Nya uyuhan atuh da meureunnan robotnya robot. Google elektronik lah, Google. Kadang ada salah juga, gak sesuai. Karena ke sini suasananya ngopi-ngopi sahabat tuh. Suasana di rumah Winda enak. Hari dingin. Ini udah maghrib. Ini ibu bapaknya nongkrong di warung. Emaknya Neng Winda di warung. Wow. Hurung-hurung lampu sahabat indah ya. Gelap-gelapan. Suara kodok itu ada. Winda minum atau Winda? Susu, Pak. Iya. Ultramil. Cai atuh deh. Apa yang Anda lakukan di siang hari? Oh. Belajar tidur. Sleep. Sleep. Only sleep. Sleep. Now helping mother. Paling bantu orang tua itu. Paling bantu orang tua. Kalau siang bantu orang tua. Translate dari mau ngobrol translate. Aduh batuk. Kawarga men Pak. Ah ini mah cuma main ya nggak Tidak ada. membantu ibu? Yes. Yes. Ya no lah. Yes now. Yes no. Adem enak sini malam-malam suasana malam. Di sini atuh banyak nyamuk. Itu teh nyamuk Bu, enakeun. Okay, boom. Take. Drink. Minum. Thank you. Minum, sana minum. Drink. Udah. See? Drink. Terima kasih. Bisa aja terima kasih aja kayak kita. Thank you ya Bang. His house nasi ikan.
Makan ngaliwat kamari. Ayum. Kasih Dede. ngaliwat kamari teh diten abdi ngaliwat di bumi abdi di suguhan ieu nanti asin ieu teri nih Bu sambal. Nyoropot aneh meureunnan cenah ada di ditu mah tara aya liwat cenah. Aneh liwat teh. Tapi resepeun mah teh rebog gitu. 2 hari jeung ayeuna da nginepna di hotel ieu teh Bu. Da meureunnan di bumi abdi Karagok gitu. Di hotel lebih dijemput ke hotel didinya di BLK. Hotel. Rencana besok cenah rek ka Bogor. Tomorrow. Malam-malam ngobrol. Sana kalau ngobrolnya melatih HP ya Win ya. Ngobrolnya melewati HP. Ini ആറാമത്തെ 6. Kalau ini ngomongnya bahasa India kayak ini. അതിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ temennya. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ Asal ada yang ikut ya Win ya. നേരെ കാണുന്ന നേരെയുള്ള ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ Asal ada yang ikut. Hah? Pengajian. Lawan Arab pun bahasa Arab. Bahasa pengajian. Iya masa ada yang ikut. പുള്ളിയുടെ പൈസ കാശ് കൊടുത്താൽ മതിയേ 500 കൊടുത്താൽ Ada yang ikut radio butut. അത് ഞാൻ കിടക്കുന്ന ബെഡാണ് തൽക്കാലം അത് ഉപയോഗിച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ എടുത്ത് മാറ്റിയാക്കോ സൈഡിലോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുമോ Nyorok sok ngomong nantinya. Bahasa India bang itu. ബെഡുണ്ട് പിന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമുണ്ട് മുകളിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല നീ ഉപയോഗിച്ചു അത് കുഴപ്പമില്ല മുകളിലൊരു ഇതുണ്ടല്ലേ മെമ്മറി ഫോം ഉണ്ട് അത് മാറ്റിക്കോ തലേണ വേറെ ഉണ്ടോ ആ നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല ഉപയോഗിച്ചു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കണില്ല ഇവിടെ ഇത് മാറ്റമൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ Halus ya. ഓക്കെ Nyorok sok. ആര് ഏത് ചേട്ടന് ഇല്ല പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ആളാ Ini malam-malam. ആര് സീനുണ്ടാക്കുന്ന ആരാ Waduh. Ini orang India betah bersama Neng Linda ngobrol-ngobrol sampai larut malam. Ngobrol juga nggak seru ya di HP. Ngobrol melalui HP ya Win ya. Iya. Kalau ngobrol melalui langsung jadi kamar karepnya. Punya rambung. Mau ngobrol lagi lihat HP kita tuh. Jadi bangkong tunduk ya. Heeh. Bangkong tuh Langsung teu parugu. Kamana-mana deui we ya mah. Sampai larut malam di warungnya Neng Linda. Bermain-main depan rumah. Oh, banyak burung ya di depan rumah Neng Linda. Sambil ada bapaknya ngopi-ngopi. Ibunya ngopi. Ayo Win ya. Atur nuhun ya. Aduh, terima kasih. Kita go mau pulang malam-malam ya. Bu Paknya, mana Pak? Iya. Bu, mana Bu? Oh, enggak. Iya, duh. Aduh, kurang oke, go malam-malam. Wiwin ya, assalamualaikum. Waduh, Senternya this one helmet where helmet. there Ya, deh. Oke. eta bisa ada senternya. Ada center. Pak, mana Pak? Nya. Assalamualaikum. Salam. Waduh, mau poek. Oke, sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi like wabarakatuh. no like